Evo već voda kuha, već se priprema nešto interesantno lijepo za večericu. U vodu dodajemo malo soli, malo ulja. Dodamo naše makarone. Evo makarone su gotove, iscijedimo. Probijemo svaki od makarona i nižemo. Hrenovke ćemo izrezati na tanke kolutiće, evo ovako. Sad treba premazati sve ovo pa da daj sosom. Sad pospijemo bosiljkom. Sad dodajemo parmezan. Redamo hrenovkice ovako. Vjerujte mi da miriše izvrsno. Probajte recept, bit ćete zadovoljni i ovoga puta prijatno.